Hello everyone, it's me Guy 123 Naga. Welcome back once again to my YouTube channel. Mình gọi nó ta trong YouTube channel khẩu thuần yêu tập trong thế. Gần tiếng sáng nè, lo hay cái xem nó mà trong thế thì cái sai hay. Rồi còn rồi diễn lâu, cùng guys cái guy mình chỉ lo nó bấm khẩu. Lo à khăn nè, nằm đó khẩu, tụi nó chỉ có trong thế. Hậu thân guy còn để nín nghe. Ai tao bấm mi hay. RONGMEI Baptist Church ngang ni mai cheng them he ni athai ko cheng na the ka bang thumai droi na National Highway 37 jiri but ni mai amna ai tao hai tanga pom tong e asai de 26 ka SBEF Southern Baptist Evangelistic Fellowship roina leng lo na youth goi roina leng lo na pulpit exchange nai na sai ha ai ta khang tu na anu goi tong president ta tuang na tong the na tao hay nhiều các bom rong gai thì nghe rằng mình đang long Baptist Church tao nè các bom gai ấy còn là phải na này là ấy cũng là sai hai I blog su mai các ba hai important akhat na này mi kêu tho sabon na bom mấy cái gọi na mai anh nhiều tạt bom mấy bom cắt thôi anh nhiều rồi na cũng sao cái đó tạt lâu bị bom cắt thôiเขาnhiềuทั้งกูถ่ายนินนาเรศเหมือนสอนนี่ต้องกลัมทุsabonไปนะไม่ต้องกันนี้เขาไว้นี่มีคนมาแล้วก็ต้องการsome sharing pulpit exchangeนั่นตอนนี้สิถ้าต้องงำมันนะบ้าไม่ไปนั่นไหนก็มีอย่างไรอินเดียไม่ชอบกันก็กลัวใส่ให้ไอ้นี่ไม่ก็ไม่ pulpit exchangeอะไรไม่ดีก็ไม่ติดใส่ให้อันนี้ต้อง president เลยตาเข้าตัวนั้นไหนล่ะนะแต่ผมตรงนี้น่าเต่าให้อารมณ์กว่านี้น้องทวง Baptist Church ทวงวิวแต่เจ้าคนนี้มันก็จะมา let's see come on guys ให้เธอกระบำไก่มาพูดได้Kabam Ramgai de, Selim Ramgai, Kampang Ramgai, Kwan Ramdul I think it's a beautiful place. So guys, you can come and visit. Visit Consulon te. Alright, yes, I knew that's something going. Lose understand upon te. Okay, Kabam look at hat te. Kum na tao hai, Miss Nate, Miss Tanate, Miss Tung Kang Duan. Nắp tu mà khó nhiều mấy vậy nè view ta giáo nè ra guồng rồi nè đam lông mấy đó ní các băm bài học ngày mấy ta đúng rồi nè phần chậm luôn rồi thế thôi à ai tụi đó thằng hai tụi hello các băm gái tiếng nghe chi okay nhiều ra cái khu vực này mình quay mấy rau sẩm nó kho mình quay mấy kinh sẩm nó kho